kuwa mbere uko itariki 30 z'ukwezi kwa 10 mu 1961 mu masaha y'igitondo ku birindo by'ingabo z'Abarusiya byitwa Urania Airfield kure cyane mu majyaruguru y'Uburusiya ahagurutse urukoko rw'indege y'intambara rupima toni 90 rwo mu bwoko bwa Tupolev Tu-95B bomba. Indege yakorewe kwikorera no gusekura ku butaka ibiturika biremereye cyane. Iyi ndege ihaguruka icyo gihe yari yikorera urusasu runini rwo mu bwoko bwa bomba rupima toni 27 rwari rugiye kugeragezwa bwa mbere mu mateka. Iyi ndege yarimo abantu batanu barimo abapilote babiri, ushinzwe kumenya ibijyanye n'amerekezo y'aho indege igana, umwenjeniyeri ushinzwe gukemura ikibazo cyose indege yahurira nacyo mu kirere, n'ushinzwe itumanaho ryose ry'indege radio operator. Iyi ndege mbere yo guhaguruka yari yabanje gusigwa irangi ry'umweru dede kugira ngo rihangane n'ubushyuhe ndengakamere bwari bugiye guterwa n'iturika ry'icyo gisasu iyo ndege yari yikoreye. Ubyumve neza ko iyi ndege yari igiye kugeragereza icyo gisasu ku kirwa cyitwa Novaya Zemlya, ikirwa kiri kure cyane mu nyanja Arctic kidafite ugituyeho, ndetse n'abaturage bibarwa ko batuye hafi y'icyo kirwa bibera mu bihumbi by'ibirometero kure yacyo, kandi nabwo ni bake cyane nabo batuye batatanye. Iyi ndege mbere yo kwerekeza kuri iki kirwa yabanje kunyuraho Abasoviyeti bari basanzwe bageragereza ibisasu byabo biremereye ahitwa Mityushka kugira ngo ibanze igere hejuru mu kirere kure cyane ku butumburuke byibura bwa metero 10,360 turutse ku butaka. Iyi ndege yari iri kugendera ku muvuduko wayo wa nyuma wa kilometero 940 mu isaha imwe gusa. Ubyumve neza ko icyo gihe iyi ndege ubwo ari mu kirere yitegura kurekura igisasu ngo giturike, inyuma yayo yari kurikiwe n'indege rutura y'intambara nayo yikorera ibiturika bikaze yo mu bwoko bwa Tupolev Tu-16 bomba. Gusa iyi ndege yo ntabwo yari yikoreye igiturika, ahubwo yari ifite inshingano yo gufata amashusho y'ibigiye kuba, kuko hari hagiye kuba iturika rya mbere rikanganye mu mateka yose y'isi. Ibaze ko iki gisasu cyari kigiye guturitswa cyari cyambitswe umutaka wa parachute kugira ngo nikirekurwa kimanuke cyerekeza ku butaka gahoro gahoro kugira ngo kize guturika abari mu ndege bamaze guhunga bakuyemo akabo karenge. Ubyumve neza ko amahirwe yo kurokoka kuri aba bapilote yari kuri 50%, ndetse nabo ubwabo bari bamaze kwakira ko badashobora kurokoka iryo gerageza ry'icyo gisasu. Bageze hejuru ya cyakirwa abapilote bafunguye ahari habitse icyo gisasu, maze kiva mu ndege kimanuka cyerekeza ku butaka. Isaa 5:32 z'igitondo ku isaha y'i Moscow mu Burusiya nibwo iki gisasu cyaturitse. Iryo turika ryahise rikwira ku murambararo w'ibirometero 8 byose, ahantu hangana nka 1/3 cy'umujyi wose wa Kigali. Byibura imodoka yagenda iminota 20 kandi nabwo yihuta. Ni iturika ryari rifite ingufu za kilotoni 57,000. Ibyotsi bivanze n'umucanga byatewe n'iri turika byazamutse mu kirere kure cyane, bigaragarira abaturage bari mu bihumbi by'ibirometero kure cyane y'ahabereye iturika. Ubyumve neza ko mu birometero 55 uturutse ahabereye iryo turika, ibiturage byari aho hose, amazu yabyo yose yagiye hasi arasenyuka bya burundu yisenura ku butaka, ahantu hose haba umuyonga. Naho muri kilometero 1000 uturutse ahabereye iturika, amazu yaratigise biteye ubwoba, amadirishya n'inzugi biraturagurika, zimwe na zimwe ibikuta birasenyuka. Ibaze ko iki gisasu cyateye ibi byose kitigeze kigera ku butaka, kuko iyo kihagera cyari kurimbura byo gukubura ibintu byinshi ku rwego rukabije, kandi riturika rigatera ingaruka z'igihe kirekire. Iki gisasu rero cyari cyakozwe ku buryo kiraturikira muri kilometero 4 uturutse ku butaka mu kwirinda izi ngaruka zose. Nubwo cyaturikiye muri metero 4,000 uturutse ku butaka, ubutaka bwari munsi yaho cyaturikiye bwarahiye buratura kugeza ubwo amabuye n'ibitare byose byari bihari byahiye bigakongoka bikabivu. Muri ubwo bushyuhe butari bwarigezeho baho na mbere, umuriro uvanze n'umucanga byatewe n'iturika byazamutse mu kirere bigera muri metero 37,000 hejuru mu kirere uturutse ku butaka. Ubyumve neza ko urusaku rw'iri turika rwazengurutse umubumbe wose w'isi inshuro 3 mu buryo busa nk'ubwa nyiramubande. Iki gisasu cyitwa Tsar bomba. Iturika ryacyo ryateye ubushyuhe butwika byo kubabura buhene uruhu rw'inyamaswa cyangwa abantu bari muri kilometero 100 uturutse ahari habereye iryo turika nyakuri ry'icyo gisasu. Ibaze ko iki gisasu kitageze ku butaka, ariko cyatigishije umubumbe wose w'isi mu mutingito ukaze watewe n'iri turika. Iki gisasu cya Tsar bomba cyari kinini bihagije, kuko cyareshyaga na metero 8 kikagira umubyimba wa metero 2 na santimetero 30, cyose kigapima toni 27, uburemere nk'ubw'inzove 5 zose z'ibisore. Ibaze ko iki gisasu kigeragezwa kitigeze kibasha gukwira mu bubiko bw'indege y'intambara, ahubwo bari bagihambiriye ku ndege. Nawe tekereza igisasu cyateye iturika rikubye inshuro 2,000 iturika ry'ibisasu abanyamerika barashe mu Buyapani mu 1945, ndetse ubukana bw'icyo gisasu bwari bukubye inshuro 10. Amasasu n'ibisasu byose byakoreshejwe mu ntambara kabiri y'isi yose byibumbiye hamwe.
Nyamara nubwo cyumvikana nk'igitinyitse, ariko iki cyageragejwe Abarusiya bavuga ko kitanangana na kimwe cya kabiri cy'igisasu cya nyacyo cyitwa tsar bomba, ahubwo ngo akakara gasasu gato bakoze gasa nka tsar bomba ko kugeragerezaho gusa katari bwangize byinshi, kuko iyo bagerageresha icya nyacyo abenshi mu isi bari kwicwa n'imitima yabo bwite. Iki ni kimwe mu bisasu kirimbuzi bikanganye kurenza ibindi byose byigeze bikorwa mu mateka y'isi. Ni ibisasu birenze kuba ari ibiturika gusa, ahubwo ni nk'umweyo wakorewe gukubura byo kurimbura icyitwa ikiremwa cyose kiri mu isi. Ibisasu byose buriya aho biva bikagera birarimbura byo gusenya bimwe bikaze, ariko bike cyane nk'ibi nibyo byitwa kirimbuzi, ibindi ni utwana duto cyane. Ibaza ariko igisasu kiba gishobora guhitana abantu babarirwa mu magana y'ibihumbi kugeza ku mamiliyoni y'abantu mu iturika rimwe gusa. Ibisasu nk'ibi niyo ntandaro ya mbere yatumye Leta z'Ubumwe za Amerika itangiza intambara mu buryo bweruye ku gihugu cya Iran, kuko Abanyamerika ntibashaka ko Iran itunga ibi bisasu, kuko yose yabihuye n'ishyano rikomeye cyane mu gihe ibisasu nk'ibi byagera mu maboko mabi, kuko byakoreshwa nabi kandi ibyo byateza akaga mu isi yose. Ubundi ibi bisasu biteje impagarara mu isi yose bihari ari bingahe, bifitwe n'abande? Kuki hari abemerewe kubitunga hakaba n'abatemerewe kubitunga? Ubundi ni bande bagena ubitunga n'utabitunga? Muhaye ikaze mu gice cya 12 cy'uruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation. Cya gihe isaha itera ibara kimanuka yerekeza kuri zero, mu giturika gitezwa ahantu runaka gisandare. Kuki Iran ishaka ibi bisasu bya kirimbuzi ku bwiza n'ububi, ku rwego rw'uko itamba ubuzima bw'abayobozi n'igihugu cyose muri rusange? Barabishakira iki? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma amagazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo wa.ibyapa.com utegurana ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Uyu munsi isi yose itinya ko habaho intambara nini yakoreshwamo ibisasu kirimbuzi nk'ibi, kuva ku bihugu bito bitazi ukuntu ibisasu kirimbuzi bisa kugeza ku bihugu by'ibihangange mu isi binatunze ibi bisasu. Bose batinya byo gupfa ko habaho intambara nini yakoreshwamo ibi biturika biremereye, kuko intambara iramutse ibaye buri masaha 24 hajya habarwa magana y'amamiliyoni y'abantu bahitanywe n'ibi bisasu, kuko yibarwa ko iyi ntambara iramutse ibaye yarimbura icyitwa ikiremwa cyose kiri mu isi mu cyumweru kimwe gusa kirenga iminsi 2, kuko ituriga ry'ibi bisasu ryisasira ahantu hanini cyane hangana nk'umujyi wose, buri kintu cyose gihari kikabivu n'umwotsi. Kandi intambara iramutse ibaye isi yose yahura n'ubushyuhe ndengakamere bwagera ku gipimo cy'amamiliyoni menshi cyane ya degree Celsius. Ubwo bushyuhe bwonyine bwashongesha hafi ya buri kintu cyose kiri muri iyi si. Inyubako z'akataraboneka, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byose bikagenda bikaba umucanga, ku rwego rw'uko nawe wamenya ko byigeze kuba mu isi. Imijyi minini mu isi yarimburwa yose ikaba amatongo, inyamaswa zose zarimburwa n'iturika zikaba umwotsi, izisigaye zikicwa n'ubushyuhe ndengakamere. Iturika ry'ibisasu nk'ibi ryatera ugutigita gukabije k'umubumbe wose, ku buryo ibyasigara bihagaze byarokotse iturika ubwabyo byakwisenura hasi butosho kubera ugutigita kw'isi.
umubumbe wose wakwiraho umuyaga waka umuriro utwika byo gushumika icyo wanyuraho cyose. Muri make isi yaba isa nk'iri kurimbuka mu buryo bwuzuye. Ubyumve neza ko n'abarokoka ibi byose bazahura n'akaga kazatuma bicuza impamvu bo batapfuye mbere, kuko babaho mu buzima busa nk'ubwuzuyemo uburibwe bukabije, kandi banabyaye babyara abana basa nk'inyamaswa kubera ingaruka z'ubukana bw'ibisasu bya kirimbuzi, noneho byarashwe ari byinshi. Aba bana banavutse basa nkatwe, ntabwo baba buzuye mu mutwe gusa. Ariko nubwo intambara ari kenshi yasatiriye kuba, by'umwihariko mu gihe cy'intambara y'ubutita, ariko izo nshuro zose impande zombi zahitagamo gutera intambwe isubira inyuma, kubera ko n'abatunzi ibi bisasu nabo ubwabo barabitinya ku rwego rwo hejuru, kubera ingaruka ibi bisasu byatera mu isi zagera kuri buri muntu wese n'uwabirashe bitamusize. Kandi kurasa ibisasu nk'ibi ku gihugu runaka bivuze ko nacyo niba kibifite byanga bikunda, nacyo nikijya kwihorera kirakoresha ibisasu kirimbuzi. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera nkwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse n'abo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe n'uko bibasaba ubumenyi, bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari utwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics, iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha niho usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook, kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ibaze ko mu isi yose ibihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi ari ibihugu 9 byonyine, ariko igitangaje muri ibyo bihugu igifite ibisasu bike byo muri ubu bwoko ni Korea ya Ruguru, ndetse nacyo gihugu muri ibyo ngibyo 9 isigirira ubwoba bwinshi ko akanya kariko kose bashobora kubikoresha bakaba babirasa. Korea ya Ruguru ibitse ibisasu bya kirimbuzi birenga 50 byose biyubakiye ubwabo babifashijwemo n'Abarusiya. Ni ibisasu batangiye gukora mu myaka yo mu 1980 bakoresheje ubutare bwa plutonium, maze bagerageza igisasu cyabo cya mbere cyo muri ubu bwoko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2006. Iki gihe Korea ya Ruguru igerageza iki gisasu ntabwo bigeze bagishyira ku ndege ngo kirekurire hejuru y'umujyi cyangwa ikirwa runaka nk'uko abandi bari basanzwe bagerageza ibisasu nk'ibi, ahubwo bo bagiturikirije munsi y'ubutaka bw'imisozi miremire kure cyane y'abaturage, aho n'ubundi bari basanzwe bagerageza ibisasu byabo bikaze hazwi nka Pyongyang Nuclear Test Site. Iki gisasu bagerageje icyo gihe cyari gifite iturika ry'ingufu za kilotoni imwe, ni hafi 1/15 cy'ingufu zose z'igisasu cya kirimbuzi. Abanyamerika bari bararashe Hiroshima mu Buyapani mu mwaka wa 1945. Ni iturika ryabereye munsi y'ubutaka bw'imisozi miremire ryateye itigita ry'iyo misozi n'ibindi bice bisatiriye byose, gutigita mu mutingito udakanganye wa magnitude 4.3 wose watewe n'iryo turika. Icyumvikanye cyonyine ni ugutigita k'ubutaka, nta muriro, umwotsi cyangwa iturika ryumvikanye, kuko byose byabereye munsi y'ubutaka. Cyari igisasu gito ugereranyije n'ibindi byose byari mu isi icyo gihe, ariko nibikuraho uko cyari igisasu kirimbuzi, kuko ibyo byatumye isi yose itangira kugendera gake Korea ya Ruguru. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2017, Korea ya Ruguru bwagerageje igisasu cyabo cya kirimbuzi, ariko cyo cyari cyo mu bwoko bwa hydrogen bomb, ubwoko bw'ibisasu bitinyitse kurenza ibindi mu bisasu bya kirimbuzi. Iki cyo cyari gikubye inshuro 250 mu ngufu icyo bari baragerageje bwa mbere mu mwaka wa 2006. Ubyumve neza ko cyari gifite iturika rikubye inshuro 15 iturika ry'igisasu Abanyamerika bari bararashe Hiroshima ku mpera z'intambara kabiri y'isi yose. Iki gihe bwo iri turika ryateye umutingito ku isi hose ufite ingufu za magnitude 6.3. Nabwo iki gisasu bakigeragereje munsi y'ubutaka, ariko bwo cyaraturitse gisatagura imisozi miremire yari yegereye hafi aho, imwe n'imwe yisenura hasi, bihita byangiza imisozi yose Korea ya Ruguru yari isanzwe igeragerezamo ibisasu byabo. Ubyumve neza ko mu bihugu bifite ibisasu nk'ibi bya kirimbuzi harimo na Israel, nubwo iki gihugu kitajya kibyemeza cyangwa ngo kibihakane. Ibyo bituma rero binagorana kumenya umubare nyakuri w'ibisasu nk'ibi bafite mu bubiko, niba koko babifite.
Gusa ariko ikizwi nuko mu myaka yo mu 1960 Israel ishobora kuba yaratangije porogaramu yayo bwite yo gukora ibisasu bya kirimbuzi mu ibanga rikomeye binyuze mu kigo cyabo cy'ubushakashatsi cyitwa Dimona Nuclear Research Center. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 mu 1979 ahantu runaka mu nyanja Atlantic, satelite z'abanyamerika zahabonye imirasire y'urumuri rwamaze igihe gito rugaragaye bitunguranye rusa nk'aru rw'iturika ry'igisasu kirimbuzi. Bikekwa ko ari Israel yaba yarakoranye na Afurika y'Epfo ikabaha ahantu runaka hibanga kure cyane hatuye abaturage ngo bahageragereza ibisasu byabo bya kirimbuzi. Ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi Israel nirongera kugerageza ikindi gisasu cya kirimbuzi, ibituma benshi batemeza neza ko iki gihugu cyaba gitunze ibisasu bya kirimbuzi. Hagati mu ntambara kabiri y'isi yose abanyamerika batinye ko igisirikare cy'Ubudage gishobora kuba cyari kiri kubaka intwaro rutura y'intambara yari gupfukamisha isi yose. Ibyo byatumye Leta z'Ubumwe za Amerika icyo gitangiza umushinga w'ibanga bise Manhattan Project. Aho hari mu 1942 ubwo Leta z'Ubumwe za Amerika yahurizaga hamwe ibihumbi by'abashakashatsi ndetse n'abenjeniyeri b'abahanga cyane kurenza abandi mu gihugu, ikabashoramo za miliyari z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika ngo bubake igisasu kinini cya kirimbuzi cya mbere gitinyitse mu mateka yose y'isi itari yarigeze ibona na mbere, ku buryo buri muntu wese wari kucyumva cyangwa kukibona yari guhita titira hafi kwinyarira. Nyuma y'imyaka 3 yo gukora ubushakashatsi ndetse no kubaka bombe ya kirimbuzi itari yarigeze ikorwa n'uwari we wese mu isi, ku itariki 16 z'ukwezi kwa 7 mu 1945 Leta z'Ubumwe za Amerika yagerageje bwa mbere igisasu cyabo cya mbere bari barashoyeho akayabo ka za miliyari z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Cyari igisasu cya kirimbuzi bakoze bifashishije ubutare bwa plutonium bakigeragereje mu butayu bwa Leta ya New Mexico ho muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Cyari igisasu gifite ingufu za kilotoni 20 za TNT. Icyo gisasu cyateje iturika ryakwirakwiriye hose ku murambararo wa metero 300. Ibyari aho byose biba umuyonga kuko aho hose iturika ryisasiye, ubushyuhe bwaho bwahise butumbagira bugera ku gipimo cya miliyoni zirenga 10 za degrees Celsius. Ubushyuhe bungana nka bumwe butwika byo gukongora ibyogajuru n'ibibuye biva mu isanzure rigari byerekeza mu kirere cy'isi. Ubushyuhe nk'ubu nta kintu na kimwe bwasiga gihagaze kitabaye ivu cyangwa umwotsi. Ni iturika ryazamuye umuriro n'umucanga bivanze mu kirere no mu bindi bice byari hafi aho hose bikwirakwira ku muvuduko wa kilometero 1000 mu isaha. Muri kilometero 160 uturutse ahabereye iryo turika, amadirishya yaraturaguritse bimwe bikomeye cyane n'inkuta zirasatagurika. Abantu bari muri kilometero 200 uturutse ahaturikiye icyo gisasu, urusaku rwacyo rwabagezeho nkaho bari begereye ahaturikiye icyo gisasu nyakuri. Imirasire irimo ibyotsi byazamuye mu kirere n'iri turika byazamutse mu kirere bigera muri kilometero 15 uturutse ku butaka. Ubyumve neza ko ibyo byagaragariye abaturage bari muri kilometero 300 kure cyane y'ahabereye iryo turika. Icyo gisasu cyaturikijwe mu masaha y'ijoro. Mu gusandara cyateye urumuri rwatse cyane kurenza urw'izuba. Abaturage bari aho bavuga ko ijoro ryakeye kuruta amanywa mu gihe cyaturikaga. Ubukana bw'icyo gisasu bw'igihe kirekire bwahise bukwirakwira hirya no hino muri ubwo butayu. Gusa ikiza cyari gihari nkuko n'abaturage bari batuye hafi aho. Iki nicyo gisasu cya kirimbuzi cya mbere mu mateka y'isi cyari gikozwe. Ni nacyo cya mbere cyari giturikiye kuri ubu butaka bw'uyu mubumbe dutuye. Ariko iryo ryari itangiriro ry'ibiturika biremereye bya kirimbuzi mu isi yose, kuko nyuma y'igihe gito bagerageje icyo gisasu ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1945, igihe intambara ya kabiri y'isi yose yari irimbanije. Leta z'Ubumwe za Amerika yakoresheje igisasu nk'iki cya kirimbuzi bise Little Boy baturitse umujyi wa Hiroshima mu Buyapani. Iki gisasu cyari gikozwe mu butare bwa uranium. Ni igisasu cyari gifite ingufu z'iturika za kilotoni 15 za TNT, neza nk'iz'igisasu cya kirimbuzi bari baherutse kugeragereza mu butayu bwa New Mexico. Iki gisasu indege yakirekuriye mu kirere gihanuka butosho cyerekeza mu mujyi wa Hiroshima. Byatwaye amasegonda 43 gusa kiva ku ndege kimanuka cyerekeza ku butaka. Maze mu guturika cyaturikiye muri metero 600 uturutse ku butaka kugira ngo ingaruka zibe nkeya zitarenga igipimo bari bahisemo. Iturika ry'iki gisasu ryashwanyaguje byo gusenya ndetse no kwica buri kintu cyose cyari muri kilometero kare 7. Bibarwa ko 70% by'inyubako zose zari muri uwo mujyi zahise zibivu n'umwotsi. Ubushyuhe bwatewe n'iri turika bwahise bugera ku kigero cyo gutwika byo kubabura uruhu rw'umuntu cyangwa inyamaswa. Byari muri kilometero 2 kuri 3 uturutse ahabereye iturika muri uwo mujyi. Ibyo kandi byateje inkongi y'umuriro mu bice hafi ya byose by'uyu mujyi. Umujyi wose uragenda urashya urakongoka umera nk'itanura ry'umuriro wakugurumana.
Iri turika ryazamuye mu kirere umuriro uvanze n'umucanga bigera ku butumburuke bwa kilometero 15 uturutse ku butaka. Ubukana bw'iki gisasu bwakwirakwiye mu kirere cyo hejuru y'uyu mujyi bigera ku rwego rw'uko mu minsi yakurikiye hagwaga imvura ikagera ku butaka amazi asa nk'umukara tsiriri kubera kwivanga n'ubukana bw'iki gisasu cya kirimbuzi. Ubyumve neza ko iki gisasu ako kanya kigiturika cyahise gihitana ubuzima bw'abantu barenga 80,000 bose bapfuye mu masegonda 3 ya mbere y'iri turika. Ariko kumera z'umwaka w'1945 umubare wabishwe n'iki gisasu wari waratumbagiye ugera ku 140 birenga kubera hari abantu benshi bagiye bapfa buhoro buhoro bishwe n'ingaruka z'ubukana bw'icyo gisasu cya kirimbuzi. Mu minsi 3 yonyine iki gisasu giturikijwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 mu 1945 Leta z'Ubumwe za Amerika yarashe ikindi gisasu nk'iki cya kirimbuzi gikoze mu butare bwa plutonium nacyo cyaturikiye hejuru y'umujyi wa Nagasaki mu Buyapani. Iki gisasu cyo cyari gifite iturika rifite ingufu za kilotoni 20 za TNT. Mu guturika cyahise gishyira ku iherezo ubuzima bw'abantu barenga 40,000 igitaraganya. Ariko uyu mwaka wagiye gushira Ubuyapani bwarabaruye abantu barenga 70,000 bwahitanywe n'iri turika ry'iki gisasu ndetse n'ingaruka zacyo zose. Bivuze ko ibi bisasu byombi byahitanye ubuzima bw'abantu bagera ku 200,000 barenga. Nta bisasu nk'ibi cyangwa bifite ubukana n'ingufu zakwegera iby'ibi biturika isi yari yarigeze ibona mu mateka yayo yose. Ibyo byatumye mu Yapani ahita amanika amaboko bitaraba bibi cyane ngo arasweho igiturika cya gatatu maze intambara kabiri y'isi yose ihita irangira. Icyo gihe Leta z'Ubumwe za Amerika n'Abarusiya bari Leta z'Ubumwe z'Abasoviet bari bahanganye ku rwego rwo hejuru kuko nibo bari abanyembaraga basigaye mu isi icyo gihe kandi burya nabihanga bibiri mu nkono imwe. Bivuze ko Umurusiya atari kuryama ngo asinzire kandi azi neza ko bahanganye afite ibisasu bitinyitse kumurenza. Abarusiya nabo bahise batangira gukora ibisasu nk'ibi bya kirimbuzi ku muvuduko wo hejuru banafite ubwoba ko Leta z'Ubumwe za Amerika iramutse ibatatse igakoresha ibyo bisasu agahuru k'imbwa kaba gahiye yabatsinda bitamugoye. Nyuma y'imyaka 4 gusa Leta z'Ubumwe za Amerika yeretse isi yose ko ifite ibisasu bya kirimbuzi bikanganye kurenza ibindi byose byari byarigeze bikorwa. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 8 mu 1949 Abarusiya nabo bagerageje ku nshuro yabo ya mbere igisasu cyabo cya mbere cya kirimbuzi baturikirije muri Kazakhstan ahitwa RDS-1 Nuclear Test Site. Iki cyari igisasu cyari gifite ingufu z'iturika za kilotoni 22 neza kimeze nka bimwe Abanyamerika bakoresheje barasa mu Buyapani mu mpera z'intambara kabiri y'isi yose. Kuri iyi nshuro noneho ntabwo Leta z'Ubumwe za Amerika aricyo gihugu cyonyine cyari mu isi gifite ibisasu byapfukamisha isi. Ubu noneho Umunyamerika n'Umurusiya bari basubiye mu ihangana mu buryo bweruye bose bafite intwaro za kirimbuzi. Ibi byanatumye habaho intambara y'ubutita yatangiye mu mpera z'imyaka yo mu 1940. Muri iyi ntambara ibihugu byombi Leta z'Ubumwe za Amerika na Leta z'Ubumwe z'Abasoviet bari bameze nk'aho bari mu marushanwa yo gukora ibisasu bya kirimbuzi byinshi kandi bikaze ari nako banubaka intwaro rutura birimo nk'amato adasanzwe y'urugamba agendera munsi y'inyanja azwi nka submarine ndetse bakanakorana za misile nini cyane z'ibitangaza zatwara ibiturika nk'ibi bya kirimbuzi buri wese muri bo agamije guhabya mugenzi we. Ibaze ko mu gihe cy'intambara y'ubutita Abarusiya bubatse ibiturika bya kirimbuzi bigera ku 40,000. Nicyo gihugu cya mbere mu isi cyubatse ibiturika byinshi byo muri ubu bwoko. Ni ibiturika byari biyobowe n'igisasu kinini cyane cyitwa Tsar Bomba bakoze mu 1961. Kikaba cya gisasu kimwe n'ubundi natangiye nkwereka ku ntangiriro z'iki kiganiro cyari gifite iturika ry'ingufu zisaga miliyoni 50 za TNT. Ubyumve neza ko aricyo gisasu gifite iturika rinini cyane kigeze cyubakwa mu mateka yose y'isi. Ibaze igisasu gifite ubukana bukubye inshuro zirenga 3,000. Ubukana bw'igisasu Abanyamerika barashe Hiroshima mu Buyapani. Umunyamerika niwe wabaye uwa mbere mu isi wavumbuye akanakora ibisasu bya kirimbuzi. Ariko Umurusiya niwe wabaye mubi cyane mu kubikorana ubugome ndetse akabikora ari byinshi. Mu myaka yo mu 1960 Abarusiya bafashije Ubushinwa gukora intwaro ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Ubushinwa buba igihugu cya gatanu icyo gihe bwari butunze ibisasu ndetse n'intwaro za kirimbuzi nyuma Leta z'Ubumwe za Amerika, Leta z'Ubumwe z'Abasoviet ukongeraho Ubwongereza n'Abafaransa bo bari barabikoze mu myaka yo mu 1950. Abongereza n'Abafaransa bo babikoze kugira ngo gusa bahabye isi yose ko ari abanyembaraga mu bya gisirikare ndetse banagaragaza ko ngo bafite intwaro zikaze ngo hatazagira uwihirahira akabamenyera uko yiboneye. Buriya mu isi hari ibihugu 9 bibitse ibisasu bya kirimbuzi.
ariko ahantu ibisasu bya kirimbuzi bibera akaga, ibaze ko bibiri byonyine muri byo ari byo byarashwe mu ntambara ya nyayo bitarigerageza. Ariko icyo ibyo bibiri byakoze byatumye isi yose itinya igisasu kirimbuzi kurenza ikindi kintu cyose kibi cyitwa ko kiba muri iyi si, kubera ubwoba bw'uko ibisasu nk'ibi byakoreshwa mu ntambara isi yose ikabirimbukiramo. Guhera mu myaka yo mu 1968 ibihugu hafi ya byose byasinye amasezerano mpuzamahanga yiswe NPT, Non-Proliferation Treaty, yari agamije guhagarika ikwirakwira ry'ibisasu nk'ibi bya kirimbuzi. Aya masezerano harimo ingingo 3 z'amasezerano areba isi yose. Ingingo ya mbere ivuga ko ibihugu bidafite intwaro n'ibisasu bya kirimbuzi bitemerewe kubaka no gukora ibyo bisasu bya kirimbuzi. Ibyo bihugu kandi ntibyemerewe kugura izo ntwaro cyangwa ibyo bisasu ku bihugu bisanzwe bifite, ndetse nta nubwo byemerewe gukora ubushakashatsi bw'ibanga ku bijyanye n'ibisasu bya kirimbuzi. Muri make iyo ngingo ivuga ko udafite ibyo bisasu atemerewe no kubitunga ndetse no kuzabitunga. Ingingo ya kabiri muri aya masezerano yireba ibihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi bitanu, ari byo Leta z'Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubushinwa. Ubwo ni ababitunze gusa mbere yo mu mwaka w'1970. Ibihugu byo byasinye ko bigiye kugabanya ikorwa ry'ibi bisasu, binasinya ko ibyo bafite mu bubiko byose bagomba kubirindura, bityo ngo ibisasu bya kirimbuzi nk'ibi bigacika mu isi. Ingingo ya gatatu ivuga ko ibihugu biri hejuru y'ubutaka bubitse ingufu za nucleaire bemerewe gusa kuzikoresha mu kuzibyaza umuriro w'amashanyarazi ndetse bakanazikoresha mu buryo bw'ubuvuzi gusa, ariko nanone ntibemerewe gukora ubundi bushakashatsi burengaho bwerekeranye no kuzikoramo intwaro. Aya masezerano yose agenzurwa ko ashyirwa mu bikorwa n'abitwa ngo ni IAEA, International Atomic Energy Agency, umuryango mpuzamahanga ubucunga isogonda ku rindi, ko hari urenga kuri aya masezerano. Gusa ariko aya masezerano ntabwo Israel yigeze yasinya, bivuze ko intwaro n'ibisasu nk'ibi bya kirimbuzi babyemerewe. Ndetse na Korea ya Ruguru nayo yivanye muri aya masezerano ku ngufu mu mwaka wa 2003 kuko bashakaga gukora izi ntwaro n'ibisasu ku ngufu zose byari kubasaba zo guhangana n'igitutu cya Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'igitutu cy'isi yose muri rusange. Mubanze gusinya aya masezerano kandi hanarimo Ubuhinde. Icyo gihe Ubuhinde bwabonye amasezerano nk'ubusumbane mu isi butuma ibihugu bitanu gusa ngo ari byo byemerewe gutunga ibisasu bya kirimbuzi, kandi icyo gihe Ubuhinde bwari bumerewe nabi mw'abantu mwe. Mu 1962 Umuhinde yari ari kurwana n'Umushinwa mu ntambara nini cyane tuzagarukaho ubutaha mu buryo busesuye, ndetse icyo gihe kimwe Ubuhinde bwari mu ntambara iteye ubwoba na Pakistan, maze Ubuhinde buhitamo gukora izi ntwaro mu buryo bwo kwirinda abanzi babo bari babamereye nabi, kuko ufite ibi bisasu buri wese amugendera gake. Ubuhinde bugitunga ibi bisasu, Pakistan ibyo byayiteye ubwoba, nayo yanga gusinya amasezerano, ihagarika ibyari irimo byose, nayibanza gukora ibisasu nk'ibi bya kirimbuzi ngo Ubuhinde butazabamenyera uko bwiboneye. Muri rusange babikoze kugira ngo gusa birinde Ubuhinde kuko bwari kubamerera nabi. Bivuze ngo aya masezerano ya NPT yatangiye gusinywa mu 1968. Uyu munsi ibihugu 191 mu isi byamaze kuyasinya, ariko ingingo ebyiri muri aya masezerano zisa nkaho zitigeze zubahirizwa na gato, kuko avuga ko ibihugu bitanu byonyine mu isi ari byo byemerewe gutunga ibi bisasu, ariko uyu munsi ni ibihugu 9 bibitunze, kuko byongereyeho abafungamutwe bafite umururumba w'imbaraga barimo Ubuhinde, Pakistan, Israel na Korea ya Ruguru. Ndetse ibihugu bitanu byonyine bisigaye nabyo byemerewe ibyo bisasu byasinye ko bigiye kurimbura ibyo bari bafite byose mu bubiko, ariko ntabyo bigeze bakora. Mu ntambara Leta z'Ubumwe za Amerika yatangije ku gihugu cya Iran, yari igamije guhagarika iki gihugu kuba nacyo cyatunga intwaro n'ibisasu nk'ibi bya kirimbuzi, kuko nibashaka ko hari ikindi gihugu kizigira ikigenge nk'uko byagenze kuri Korea ya Ruguru mu mwaka wa 2003, kubera ko Iran kuba yatunga izi ntwaro byo ni bibi cyane kurenza ko Korea ya Ruguru yazitunga, kuko buriya Korea ya Ruguru nubwo izitunze ariko yibera mu kato k'isi yose. Ni igihugu cy'ikinyembaraga mu bya gisirikare, gihora gikora intwaro ndetse n'ibimisire bitinyitse, ariko nanone kikaba igihugu gituje ku ngingo yose irebana n'intambara. Ariko Iran yo ni igihugu gihora mu makimbirane n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byiganjemo Israel, Iraq, ikanakora n'ibindi bikorwa bya gisirikare mu bindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Yemen na Syria. Bivuze ko Iran iramutse itunze izi ntwaro akanya kariko kose barashweho biremereye, bashobora guhubuka bakazikoresha bihorera. Ubwo bwoba rero bwo kuba ibihugu bihanganye umunsi ku munsi na Iran byaraswaye ibisasu bya kirimbuzi bwatuma n'ibindi bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati bitangira gukora izi ntwaro n'ibisasu bya kirimbuzi ku giciro cyose byabasaba, nk'uko byagenze hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Bivuze ko gutunga ibisasu bya kirimbuzi kwa Iran byatuma ibihugu birenga 9 byose byishora mu kuzitunga, kuko ibi bisasu byaba bitangiye gukwirakwira, kandi ibyo byaba ari bibi cyane kuri twe nk'isi yose muri rusange. Ese koko Iran izava kwizima
ibi bisasu bya kirimbuzi babikureho amaboko. Naha dusoreje igice cya 12 kuri Countdown to Detonation. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.